Matthew tuaw. Jesus kachin kakelata memachormen. Jesus erikachtan peon pocho o kachin kochela leo. Kachin sapalang nan sapwel mekanim. Aramasakay a pachawantong re mesoma wachormen me mi nan kiye. Ni Jesus e masani uanar poson e ap masaniyong memachoro. Lau, kaparapar petipemkan lapatar. Ason kawewen ko sanatoki ap mengi lalaki. Ol menech huyalalawa coach. Jesus kachin mangi tamere lemlemeyong. Ime e masanikiyong rail. Tame kumail kolokol kilamalam suwat pukan nan kapetamail kan. Meso mengay inta tipemkan lapatar sang inta uta o alu. Eri, itan kateteyong kumail tuwan nin aramas, e anike manaman en lapata tip nin sampa. I eri masanilang memachoro. Uta, alakiyamon o kokowi ni imomo. Memachoro utache kokola ni imweo. Bekono lauk langermech re ap malamalawang kila o kapnga coach mekachkiyong aramas songon manaman wach. Jesus kachin nalpe Matthew. Jesus lau kach lasang wasaw e ap masaniyata olemen son taxis ete Matthew. Me momod na ne opiso. Jesus ap kachin masaniyong. Koto yang yela. Ari, Matthew utache yang ala Jesus. Kate o Jesus lau kachtiyong nin chepel ni imon Matthew wo. Son taxis chocho o aramasakan kay yang I o sabwal na chon patako motong chepelo. Ekay parasiko lau kalangermech. Reap itakta ren chon patako nta. Tame amail son patakan kin yang ki son taxis kan o aramasakan kanakan motong chepel. Jesus kachin karongay railta. I kachin sapang masani. Kaitekin makelail ni palwar, makin anana son wuni. Pweme somaukan. Kumail koway o rapaki ya wewen masanan puk sarawi pochech. Isoche anana mayrong an manakan. Pakalangan. Po isoche kotong luka aramas lalapakan. Pweme tutanakan. Peitak tuan kay sisol. Nain son peptais chon patakay a paratoran Jesus o itakre. Tama kare takich o parsikan kin kalap kay sisol ki a sabol mamuchon patakan socha kinyang. A Jesus kachin sapang rail masani. Ya tuwe, ma ol kamota men panwiata kamatup en kobupot o lukayang kampakapakan. Kampakapakan pankak insensuat nintokan ol kamoto e mimrerail. Resocha kak insensuat. Ap euran pan koto me ol kamoto pan petsang rail o I ansowo merapan kay sisol. Socha makin tepinayong nin sakit marang kisin lukaw kap. Po tepino pan chaysang nin sakito o wasacheyo pan lautla. Pilsocha makin kotiyayong wine cup nan etin kilin man marang. Po mech pan wiyawi etin wino pan ola o wino pan utakla. Eri, eto socha pan kak totok. Aramaskin kotiyayong wine cup nan et cup. Koros a pan kak nak mau. Nen officer men na sarapin o liamen metoke sabol men Jesus luko. Ni Jesus e mamasaniyong rail mapukach. Yech officer en men sus men palelre. E ap tayrukiti mon Jesus pachawanom. Maing nei sarapin men ap chen mela.
kom kupur kalangan kachlamas o kachikitang limamuyan bawe a eban meurta. Sisas kachta o kachin itawenla obsero sapol mechon patak ko bilyangata. Ayach liyemen me mau kier men war mowi erin somper eisak riau. E ap kailang pion pelikian Sisas o toke pungupen sapol melikowa. Pwe ekin meng lalki. Ma ipil toke che sapol melikowa. I utan tan maula. Sisas kachin pirakakche masaniata liyo. E ap kachin masaniyo. Kaparapar lau po omposanen mekakele yukatar. Ni ansawoje liyo pakela ilta sang e somawo. Sisas kachin lel ni imwen obsero. Ni kachin masaniata tuan son kasangkan o tuan aramasakan ar marwarang laut wasaw. E ap masani. Kumail koros pitoy sang men. Pwe kisin sarapinen uye memer e soche mela. Irail koros ap chapiata kapichki o kokorurki. Ni aramasako ar pitoy sang wasaw. Sisas ap kachlong nan en kisin sarapino e bereo o kachin kolatapeo. Kisin sarapino ap porta o kasinenta. Rongan uyawach ap lok seli wasa koros nan sabo. Sisas kachin kakelata maskun riamen. Sisas lau kachkach kola sang wasaw. Yech ol maskun riamen itawenla. Ira ap warwar kola pachapachowan. Maing, komu makisen tebich kom kachin kuprei kich. Sisas lau kachlong nan im eo ira ap lelre. I kachin kainamarera masani. Kumaposon me iutan kak kamawi kumala. Ira ap sapang pachowan. Ei maing achkaon. Sisas kachin toke masarako o masani. En uyawiyong kuma tuan amaposon. Masarako pet pesang. Sisas kachin kalikirati iratepa ntang aramas emen mech. A irakolache lo kiseli wasakoros nan sapo tuan Sisas. Sisas kachin kakelata o lochangmen. Ira lau kokola. Aramasakay ap karatong Sisas olemen mesola kak lokaya pweki ngayon suwat e chipewe. Ngayon suwato lau peko sangre olo ap lokayata. Aramas koros ap malamalawangkila o ntinta. Sangan uyawach sasaykinchak lang nan Israel. Aparasiko ap ntabene. Ni manaman en kaunen ngayon suwatakan me ekin kauski ngayon suwat sangren aramasakan. Sisas kachin kupurela aramasakan. Sisas erikin kachin kakansali nan kanim koros o nan kousap akan koros. Ekin kachin patapatak nan sinakokekan. Kapkaparangki rongamau en wain coach o kin kachin kakelata aramasakan sang nanar sumau o luwachakan koros. Ni ekin masaniata pekon en aramasakan. Ekin kupuri raila. Pweki arpunatakan o soche epoltarail. Pwere raseng sip kay me soche silapar. Ime emasani kiyong sapwel mechon tatanko. Melel pwarakach me inenen laut. Achon tatok kan me malawlaw. Kumailer kapakat o pekren kaunen rakach. Pwe en kachin katarata chon tatok chocho. Pwere en yang tatok.